Nakajingbam biang karukom traikam ka Executive Committee ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jingalam ka Voice of the People Party VPP nakalyang ki MDC kalyang persya ka council ha ka khatkhandai tari nailar arja arpusan kalanlet ban kendu yo ba syambor lang renja u Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ban panjing syai halor ki kattu katni tli ki man. Habakran sikilat patay kubor na kalyang ba titas tarwal khan unang ilam kalyang persya ulaong. Bakarukom traikam ka Executive Committee bamanta kamlong syu kum kabarim hakababun ki kam ki sakut. Ulaong bahakatam kabaladam na kalyang ki constituency baro kilayo ya ka first installment jongka scheme haka 15th Finance Commission but what ya ka work tender ru ladapan aishwa ka election MDC Henry menta kensan kaladon ka jingpen sange ban siu ya ki bill haka ban na kalyang u Chief Executive Member ulaong. Badai namar badan ka jingthot haka portal bat kumta ukmilanti bukan yat no haki sngi banwan. Ulaong ru bana kalyang persya kalapan sengaw ya ki babon ki mat ki biadai bagajing mentoy ki pat ba nong song snong. Kani ka jing kendu ka jungi yo CM kalong kasim ka banikong. Namar ba hadim kum bakat riu benai ta arai riu benai ka simti kum CM. Ti kadau ka pelong yangi bani kendu kawai kalong ba kani ka jing le kendu jungi kamde ka personal ka jungi. Mo kawai ni ko ban pensai ta kamde ka kabalong personal kajing kam jong isimet mungkin MDC mereka dei kabana kabanta kajing mento jong pai bahi hakila ki jong konsumsi jong baro umdei tang jongi gelian persan dei wat di MDC ki badai hakalian sensyal namar wangi iba mentala ya ki benai ki sengi ajan kut usnam ngimi kanunu kadak kesin ngimi ki dulu ki kam kibangi jupen telun nakapor sa kapor amtam mangi kung MDC kibangi ajudan ang ni council wat kini perlo kini kibala ajudan ni kamot ang iba kisakut kimya maha kung badai banyan tina takadaw ka pelong yang iba ngi dai banda ikendu no si amban panjing syai halo ki katu kat ni cili ki kam kibadon kam kibadai nakabanta ka simento jong pai ba kabanding kabangi akren kalong haka isi kepada dep lani haka tem kepada dep nakaliang ka tem kepada dep ki konsumsi baro kilayo e scheme jong ka 15 Finance Commission ka first installment ka bale si marlai po sa polak untuk ila ai ki wo ordaru shwa jong ka election MDC bat la pentre ka pat hadin ka election bat menta nadu benai March April kila sedang menteri ki kam tenre kansan i bakadon ka jingpen sange bansil ya kibil naman ngidon ru ya ki MDC han ya sor ki bomyo ya scheme ha urban area de habaya de bukan niru nakaliang jong siam la ya thu ingi bakaladon ka jing kendo baka sorkar tenre hadu menta ong bandang hak bandang ya bu din ya ni ka te kan niru kalong ka jing kam tam ya ki MDC ki badan hapo sor ka ba syu ngilaya keren ru haga jinge dei jong ki katu ani teli ki jai scheme ki bangi juyo kum ki MDC baro lai pemut ba ta ka dei hawe dei ba ka sports ka bangi juthiet ki ter sport ban ai ki seng samlai ki club nanta ka pisa ka badei ka arts and culture ki dei ba ka no ba ka culture ka jongi ka bangi ong ka dei ban thiet ki riam tang lai ni ki bangi ju pelut na ka banta ka arts and culture nanta habede ru bat ka education ka bangi ju ai ki school ar teli sistem ya ginu ki school ki bam ju yo jingarap ka sarkar ju ai jingarap lang ba ki MDC ban recommend ya gini ki school mungkin yo to ka bai jingarap ka granin aid ka balong kung ka jinglat jingarap ka sil ke tulong te kani menta ka ni ka budget ada pas na do banajul tenra hadu menta ngi kamyo STA lo ganero tengi lengok kan ko MDC ong apa bangili keli ya ganero nama kitu ki school bapri bagi ju aja yarap kilawan keli yang ni kani kam dai tang yang ni badan yang persyak dai yang sensiaru te takadaw yang man selip si am lo gani te yang si am ong tong yang sa sabet yang sabut dia dengan ni tengi karmen ba ini yo ban pensikam ya gani te syu pat i kam ya keren ru tang halo scheme rengi le iru ya ka jinglong jingman haka ni ka
put usam jo khasir se council ha ka ba kala don ru menta ka issue ka bede ba ka influx nilai i hadien jong ka jing kandang jong ka sarkar Assam ki gibreu ki bade ki illegal migrants lani ki bomde ki nong India menta ki asdam ban kri ban wan rum put usam jong ka ri jungi ha isnong ki thau kham tam hang ni asor lani ha ki thain border lami yang ni office ia kepulauan rahi daki kontraktor lani daki nong pentrei kini skim syangi banong ba la suspend no ya kajing siwi ki bill i aidau bakadan data technical problem tena takadau kalau kani ile kendu CM tena kaliam CM la pensyai bakadan ka technical problem but ni kermen ba let's say hakini ki kandiat skim salaban pentrei kam no ya kani nama pemerintah kalau ada ka online payment ya baru ki skim jong ka 15 finance commission te ningit scam ba kani kan long kam no ba kermen ba ki nong pentre yang kini skim haki konsulsi baro kini asya namar nakaliang ka jong iro mila simkhia na ba kanong dar kanu no jing pentut kam tam ki bapli ki ba pentre ka kam ki ba pelut ki pisa ki school ki balang ki kenhun ki boker ki shnong let's say bahkan perslam ya bil ka kalong gajing kata ki kabar pa kalong halo gajing delay palat ya kaban siwi ki bil kani ka bil kamde tangi kani online payment handre ki don ki bil ru ki bamyadai ba kani ka online payment ki bala aslam ki bala don ki nyo banai pra banai ki system humta ter kini ru ki laot singi ba kadon dilik penslam ha kaban siu ya kani ki bil terkadang mi pensro si ya bo sim kia ko ni do ba ban penkloy ya kajing siu ki bil namar ba ki babun namar hang ni 100% ki skim ki bangi pentre ka bod ki pentre shwa ni sayo episode ki sayo episode takadaw nakata hala takadaw kajing delay kabaar pat kalong habede pat ka second installment nakaliam jong CM club berpau regawe ka bang aku akan di dalam ba nakaliam ni long concern rum ni namar ba shen on sa pentre kam ya ka 16 finance commission kalau ada ke puan, tementang gajing keli jungai CM kalong ba la kini skill 21, 22 ngimpat yo, 22, 23 ngimpat yo, 23, 24, 24, 25 ngimpat yo. Tela kini skill kin continue na kin laps no. Namar sisin pa pentre ke 16 finance commission, te hagajing sutu jong akila bandu no gini. Temu kala ban poi ka puan ka bangin do no gini skill. Te gajing do no ngamde yangi, te gajing do no gede pa ta. Lada dili. Mentala poin 25. Mereka tang 21, 22 second installment ru ngimpat yo ado mentang. Mereka nakaliang ke isi kal apan scheme lagi yo 22, 23. Tingi mentala siya somet. Kata kajing somet ru ngihapan konsol iki snang ya konsol iki hak pentip. Tingi latip. Mentala atip kila expect. Cara tangi mio tak along ke dilerani. Tapi ke bakta ta. Dia kata kumno pinong baga failure ke isi ke bare mahaba hadu Disember ngidang pedio pesan hadu Disember jong 24 syua ke election arbanairu ngidang aiwo kota tin kumno baga kan feel kata ke isi Tunggu kali ke berjumai kapal namun tak penuh nalaong nadu pasdang baga jinglet jongi banyak kendu CM ke lomba UI ba mental ayat mo nadu menai mas mental along dru benai jer jarza mdani lapas ke bot jaru mdani tepat kau keli amengi boleh jar gune yo ye dah tengi pada menjuba pangi lumlong habis keli nak isi teknang bangi dengan sutu nak tahu kila banong boleh kita hot press ni hot press nomor bupai ba onte ni hot ya pi dah baburom ya pi kung kinong patai ko buat nama pidai mapi iban pensya supaya dan kadang-kadang dia mengikut plan mengikut ban yo burom mengi lan dia banyak peridur mengi hang ni kam dia kata dia cikot mengi ya pi kalau bagi pai bagi tet magi kelite yang ni mangas ni tapi om no ikon lu mangas ni mana mesti udang yawan yang no ya keli katu skim te ba pila om yang utala arsenal la system pila yo ne ya keli uta de ingin juba ko no kan naman ngimsyong mengi hang isi syong lagi we ini hapli keli nanti usia mukhang kena syai kata terraya ka bede baka skim jong 21 22 ka bomon ba ong ba 4 yo ya bisa mo napo ka 55 last Wedi betul kata technical time
Uang bakadon ke pengkelah ke digital signature. Dia orang kan nam simpor su nama pengkelah no. La kadai ka on tight la ni ka tight. Kini pat kidai ki bangila pha e ka proposal nado ka tem ka bala dia. Ka babaro ki MDC ki la pha. Ka bamut yakini ki skim pat pentre da ka ni ka tem ka bamenta. Tenre kini ru hado menta sa ko umdo. Namari kini ki skim lai ki GE ki lali tho ki lali wo. Hadu haspot. Kabamut lada de jong ka snong ki latip, lada de jong ka balang ki latip, lada de jong ki sen samla ki latip. Bakal adon kini ka proposal. Te kan ta bha yengi kum kinomi khmat lada la let tho la let wo la long kum la ai ka ta ka assurance lingi la ai ka ta ka jingkula. Nre lada ngibio pat ban yo e ka wo ada kan kata sibut. Tenata kadau ki babun ki pat ba ki wan sengi kum kinomi khmat ban kali ketu ka skim pinabu kuno ka tarong mi tengi ban pensai tang mangiro ngaso ka kamlong tenang ta kadang iwan wat sing sai no siam bat nakaliam siam yang ani uang bangim pat yo ka pisan ko Delhi te hukum semla ban ai ka no ka assurance lo gani usu ong makani ka syong ha ka jing ya jong ka por bat ka jing petrikam ya ka first instrument Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat akabathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.